Quran ni kasi manti tak langkong. Quran ni semanti bila dibaca ambian mun sampai andi jimat itu lesen yang kuiban sambian repot pak. Mana repot ke? Akan miai buka anu buka. Tapi mun Quran dibaca ban sambian napa boleh basaba ning yate si anya Quran. Artinya hafal mbian gaman-gaman kening sambi ben peten ambian teti jimat. Peten sambian teti jimat. Lo ba bisa yai? Aba cimat-cimat saya sepuro itu hanya potongan-potongan ayat. Mun sambian mah maca Quran 30 juz. Cabeni potongan ayat. Esen 30 juz. Sambian siang kui cimat-cimat ke barak ke timur ke jaga laok. Mangken ni peten ambian teti cimat. Lo ma bisa yai? Mulai kelak pada Fatihah, pada tahlilan, pada pembacaan ayat suci Quran, temajlis ke ento majlis maulid. Sehingga mau orang dar ke masjid maulid ini kan benih sederhana. Mangko soda maudhi'an yukra'u fihi maulidun nabi faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa orang yang senucu ke setong kenangan, saya baca akin, saya baca maulid nabi, berarti jadi menuju ke kenangan jadi ya hakikat jadi nucu ke kebun dari kebunan surga. Mula main-main di kebunan surga, mulai yang energi positif yang dibawa dari kebun surga masuk ke rumah nembian, masuk ke anak-anak nembian, masuk ke keluarga nembian. Bisa bayi, mohon maaf colok gula puruk, bisa bayi embian bah pelong tidur ben binin bah ngandung marin nak foto dah soleh-soleh ambian. Embian jajang ngojek akan lagi ni, makan jepon monoreng beng tepo ni kan niro sifat akan lagi ni, insyaallah bagus lah solu haluhum bagus. Napa? Nak akan lagi ni mau nak laku aku naring bareng. Kan barokah. Mun kula ban sampean mangke ngakan tanda areng bareng. Nggih kan? Kan orang ada areng bareng ini kan barokah. Persediaan areng 2 cokop kering keteloh, kering keteloh cokop kering kedem. Ana apa? Barokah. Mak bisa cokop. Sikon ni eba. Ada empati dan simpati. Mun ngakan biga tibi kan ambo lang cukor. Jepon aku ring telur mbian mi. Aduh, abah ngakan kada gede. Tak melon. Iki kan? Iki. Dia kan nak gini. Nak gini ini tak teman susah urusan rezeki. Anda. Karena tak teman susah, tanggung rezeki. Meli apa boy? Teka hajat. Ada, nak gini. Nih sih pada nak gini. Aku urung ya. Gara-gara tak teman nih kan? Gara-gara tak teman pikir rezeki. Itu orang ben rezeki. Tanggung. Napa boleh? Monta minta bakun teka hajat. Mak bisa. Anyeng-nyeng. mulihin fit doa, mulihin. Nyeng. Es krim mah, es krim bu, es krim mie. Marena, es krim kok. Iya, marena nak marena ya. Es krim kok mie. Iya marena. Es krim kok. Parah deh lah, parah ngocola senjata terakhir. Napa senjata terakhir? Aku dulu nangis mah. Nggih kan? Dan guluan panjenengan jak saking nironika ke Allah, sekut ke hajat. Ongkuan. La tas'alanna bani Adam hasatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Kan seni ka gua. Ban mun tak minta ajak minta ke manusia, penta ke Allah. Sedaya minta teman notop paling korjam. Allah duka ban mun tak minta sekali. Mun manusia pentai mun lu cermet. Nyeng bener-bener akan lagi. Nyeng. Arisan ya Allah, arisan. Arisan ya Allah, arisan. Maka nembian lagi doa kita sehat, sehat fisik, amin. Sehat mental, amin. Gampang rezekina, amin. Kan jadi saya keputo. Bener bini kan? Sehat betulna, iya kan? Menjadi nomano, apal kok. Sehat mental lah, betul? Lancar rezekina. Kini kan saya keputo pian? Kini kepentak Allah. Jangan menonton di pending akibat laki noreng. Waduh pending aki, wa mate mora bos, mate mor. Jangan ngembian ring maber. Mun ring maber, tak kira dadi ring mate mor. Sompek mbian, sek mbian, mun ading pending aki maber, bad mate mor. Bila perpan bede ber, jatuh leka temor.
Ngerti? Iya. Kira-kira derajat itu yang tinggi daripada wanita, orang laki-laki itu apa maksudnya? Debuna salah setong ulama minabi takane pak ning dalam setong tafsir Syekh Ali As-Sabuni ada bu bahwa kak dinto jaipon sekocak derajat kainto laisat darajat tashrifin wa inna ma hiya darajatu taklifin, gitu loh. Artinya apa? Itu yang dimaksud derajatnya lebih tinggi